All SD Student Association Hinpen Cleanliness Drive Kideng Pot Lason si pini wo signify sirkep surini rankore trok Bokajan Municipal Board ke parlo Sukhanjan Bank of Baroda thengno Dondonarum langkung arai rayalom tibok terai akulatum keter care kiwar thip titia jok kementu kemenreng lepen air pollution lahai hui environment aphan kana hok thetanji pupen ajok keramtang tarik por nitami pangthir ponlu Bonsitame pangthir det pater dum det titia jok Putot All SD Student Association matiti hekpen atsa asongatum pen ke pangthir kideng pontu bangso ke pangthir sai kideng ponalong meipu samsoning leng lepen chunbang Simeon tokbe tumpen job kondinsi piniada por final cap apor malom pen pangcheng kon anparta alane tuma hin pen pachini pona tengke keramtang wall environment de tarik po pen cheng ponsi pini tarik sir cap an kichok loputa nang pachini dun lapen labang so sailong Bokajan Municipal Board Chairman Sardili be pen setame hormu amukha cherab dunlo anparta tarik krep ho wosika chiklo surini rankora trok an claim ponji mate ni crazy apartment kipang thira sai deng ponji pusi pachini pon lapen pini labang so sai deng pon bom hot ning ke me pick abang phu prosonta barmana hin pen ki junala bongkep lepen ki cho hormu hai hu setame ki pa jurdun bangso long All SD Student Association hin pen ki cho hormu ki junala lagado kawe ki pick up jurdun apor alane tuma hin pen ningkang sam kachuro pajirpon Bokajan Pen Hempu Inti Report, Northeast Karbianglong News.